سلاو ریس کردستانی نیجام بخیر و خوشیات سر اکران خوی یوتیوب هیرو میوانه که می گل کی جا هی میوانه ما محمد تان رو وردی خیراتی گلک سپاس ناکرمی تو کانی خواب دی ناس کنم باشتر به کن 62 سالی ما جیگرین سروکی جواکا کرد آلمانیا دامزرانه ره وی دزگی کردیمه 45 ساله از آلمانیا دژیم با وی دزاروکامه کارسازم لباجار گیسن لآلمانیا دژیم من مهندسی و حقوق خوندیه از مازی کاری تجارت وقتی که کودش گمایند آوا کر خونه و چوبو داخازیه و چوبو ونگیشتنا که داری حتی آنا نها فرصة جرينج كورت بري بيشي سال هاتن ألمانيا بري في خواندي كورت هبون زانيارين كورت هبون اللي بحضر عن كورت وك كاركر احتياجي ألمانيا هبون حمولاتين تركي آنين ألمانيا نضوانا كورت زي هبون يعني دسبيكا هاتنيا كوردا وصاروا ديروكاوي وقتا كورد هاتن بكولتورا خوزي فرانين هرچقا حمولاتين تركي بون كردنا بوليتيك بون ميواري دا جبركو مثلا كرديا نتويزي نبش نكتبو سال نشيستي لي وقتا داويا سالا حفتي دسبيكا سالا حشتي پنابرين جباكور كردستان هاتن ألمانيا بوليتيك بون جوان گلك هاتن جبر داربايا تركيا عسكري 1908 وقتا كرد هاتن ب پارتی و سیاست خوزی بخورانی لبی داری کمل آبا کرد جدا کمل آبا کرد چاوا لباکور کردستان آنزی روجوای کردستان لبشدن پارتین کردستانی هبون لآلمانیا زی پارتی هبون لی سیا پارتی دا کمل هبون کمل ای پارتی هبون دسبيكي وقتها از هاتم از جوان بو خوندن از هاتم ألمانيا كوملا من ناوي كوملا كاركرين ديمقراطين كردستان بو جبركو وي وقتي كوملين كاركري پیش كتبون سياستا سوسياليسم كردزيده بون اما سوسياليسم بر سمپاتيا وان بو كومونيزم هبو رولا كاركرتي زيده بو مثلا نتوي وصاو لي دسبيكا صالا نودي كومل مديد كو حزب سياسي حزبي برصيفة جواكي نار منابي بيهرت مكر حزارو نسود نودو چارا مجواكا كرد لألمانيا أفكر بري بي 30 سالي اللي باجار ألمانيا از سروكي بوم از بوم سروكي سكرتير امي اگشتيز انها پارلمنتري نورن وستفالندا جيگرا پارلمنتويا ايالتي خانم بريبان ايماز محرديا 10 ساله بكومل من ريبابر بشتي 10 ساله من دوري نسلك نوكر مديت بچك كاري كومل او يسس بيه مدورا اجوان ما خستن نوا دزگی کسی که لآلمانیا داید بونه نظم بونه زبان آلمانی بحثانن او کتن کمیتاری بربر ارمان جامعه او بکو ام دزگیک ساز بکن آوا بکن بکاره به کردین آلمانیا تمثیل بکن سیاست آلمانیا فدرال دا زirveyin integrasyonu ve kultusminister konferans ve gelek duaredin da Kurd bikarın varın temsil kirin o dezgek par rengi be dezgek ji hemû parçeyên Kurdistanê kes xwe da bibînin keç û xortên Kurd me piçek zî û pêk aniye niha teqrîben 35 دزگاه کامل اندامی جواکا کرد لآلمانیا یعنی 7 ایالتین آلمانیا دا سازی مهنه لاندسفربنده 8 کارمندین جواکا کرد لآلمانیا که پروفسیونل کار دکن حال حاضر هنه کاریم پروژه دکن کمیته ریبربر بخوزی ایرند آمتی یعنی دزگاه کسین بی پره دخابتن
پرسك دين انا ام جور وسر تويتر دشوبينن وان بشكل كي فرمي بشكريا اسرائيل لكن اف بشكرياش كرتي جبوتشون بشكريا اسرائيل لكن سر مساله چه فكري ام بشكريا اسرائيل لكن ام دبين كرد بزار بنكو اسرائيل ندجمني كردايا ندجمني كردستانيه و اسرائيل احتياجي وينينا كو بشكريا احتياجيا جواكا كرد نينا لي اسرائيل بهبالبندية بدوستانية كردا كيف خشت تشتك موسى مديد جبركو إيسال جرى يكمين مع دelegasyonك آواكر ام تشون إسرائيلي براسي حماسة تروريست هفته أكتوبر قتلامك لإسرائيل كر 1200 کس کشتن و بسدان کس رواندن وقتی زانین مخواست هرن جی بویری ببینن جبر قتلیامک بوبو پشتی قتل کرنا جوهیا دشار جهان دویمین دا جارا یکمین کو اوقا جوهی جارک تهاتن کشتن مسرساقی جوان راخست و مسردان کردین جوهی کرد وقتی زانین لإسرائیل 300-400 هزار كرد هنا كرد جوي هنا حمولاتية ما هو كرد حسبينن ما خاص سردانا وان بكن مزاشك بدن وان بشكريا خو شاني وان بدن هفتيك ام باوان بون ما سردانا بارلمنتو يكر ما موشي دايا سنتر دزيك زام خويا تل أبيب ما سردانا ويدري كرو ما دانوستاندن كرون بيوندي ما دانين و اصل خدا جملاتی کردا و جویا نبوده ما خواست بیا زلال بکن نجات پرستی یک دیجی جویا هیا لکردستان او جالی عربا و فارسا و ترکا چه امریاتم دویجن هنک بیا شاش فهم دکن دبین جواکا کرد لألبانیا بشکرین آلیگرین اسرائیل نشاشه لی امد جمنی وانن اسرائیل منفعتي وان كارب مثلا كردي ذهب كردي كارن جويا منفعتي ببينن تجربة جويا دورو دري زنجين هي كارن جيفيدا ببينن جوا ما أقرينا. پیشوازی وان جوارا چاوا بو چه سوز دانه و چه تکوانی چی بو لنا صديقات موشه دایان سنتر دزگیک زانکویا تل آبیب گله گرینگه و بالدولة ترى بpolitika آدر ويدا ري شاني واندده لويدري د بروفيسورين دوسين كردا هنا ملهف كركو موشي دايانسا سنتر و ام سر برسك كونفرنسك هم باش بيك بينن باش مزي كرد شما نبونا خودي الدولات في برسيرا ام هن برسيف بقارن كسين زانا بسبور دعوت بكن از هفيدي كما في كونفرنسا صالك بيت بيك ورا و بيشتي سردانا مع إسرائيل سفير إسرائيل ما بزانابون و دعوتي رسبسيون نوروزا 2024 كر جارا يكمينا بپرسه دولت إسرائيل بپرسك دزگاه كردي دا هاتیه وقت میوان خبر دایه و مساجویه هری باش نتنه دوستانیه کردا و جویی آنیزوان جامر گوت سالا بید 2025 اندخوازن هون سفارت اسرائیل برلینه گل من نوروز پیروز بکن هون ورن ام به هفرا نوروز پیروز بکن امیزی وی دعوت نامه قبول بکن و هیوی دکم اواکش بو رسپسیونا دیپلوماسیه ام وی نوروزی پیروز بکن انا وكون جفات كرد الالمانيا ام بحث 40 سالي كارو خبات تكنا دوی 40 سالي دا تشتي هري تكيف خوشكرن دا وسط تقول اري ما تشتكي باش بدست خست او تشتا تشبو تشتي اني حتى انا بيرناكي تشتي از بيرناكم جبركو ايصال ما آواکر و اشکره بو آواکرنا گروبا پارلمنترین کرد و آلمان لپارلمنتو فدرال دیروکا
دیاسپورا کردالا جارا یکمینه کو البرلمان و فدرال گروه پارلمانتر از همو پارتیان دری آفتی پنج پارلمانتر وقت دوستین کردا خو گروه جیانا کردی لآلمانیا خناف دکن او گروپ مثلا این کردی و مجول دبا سالا بیت کمیسیونک دلگاسیونک آوابی بچن باشور کردستان بلکی سردانا روجوای کردستان زی بکن اگر در فتو وقت هبه ابیا قزنجک مرفکار حرتم بیجه برای بید سالا زلزلاک لکردستان بوی فلاکتی جواک کرد لآلمانیا تقریبا 250,000 اورو برای دهابو او آلیکاری شان کردستان حملاتی خو آلیکاری بون جبون ناسنامه کردی لآلمانیا گلک خبات هاتیه کرن ام هاتنا مرحله کو واری رسمی ده هر چقا کرد وک نتاو لآلمانیا نهات و ناس کرنزی لی کرد محتابن کرد جی امکان دولت فیده دی بینن کارن پروژه بگرن کرد تین دعوت کرن کو وقتا کو زیروی انتگراسیون پیکین ام تیدا آماده نه گلک پیشکتی قزنج دن هنه ایک رولا مزی تیدا بویه هفت ایالت آلمانیا وقت تیزانن بزوان زکماکی دی گرون شولا یعنی مکتب بینی دا درس کردی تیدانن او دا خازه مبون Westdeutsche Rundfunk WDR هن رادیوی بشیدن دا پروگرامی کردی هنه قزنجی بچوکن لی بری نبو بری او نبو او امکان هاتیا قبول کرون هن تشتی دنزی هنه کو مرف کارا بیجه اف 40 سال داویه پیشتی خباتک دور و دریج ما اف قزنجا آن دستگفتیا مخستیا دستی خواه جی کردارا مال بوی آنزی کرد هاتنه ناس کردی ون وک ریوبر جواکا کردی لآلمانیا سروی مسئله چه ده فکرن چه ده بیجن پرسه من اوه آنا پر کردین ما لامریکیا لآروپیا بچاوه دجمن دنیرن دبین اونا ولات ما داگر کرنه آنا الکنفرانسا اف گوتنا در باس بو طرف دمروفا گوت آروپایی داگر کره می مزنن ت سروی مسئله چه ده فکری ت آروپایی وقت داگر کرد بینی لی وقت دوست بینی کرب نه مثلا برجوندی خویه يعني پولیتیکا مرف گرک چک ریالیست با ورا روشا بکر راسته پرچکرنا کردستان دولت اوروپایی ام داگر کرن يعني جي انجليز انا با على السجدار مازن انجليز وفرنسيس بون بروي صدو يك سال وقت زانين وانا ام پرشكرنا عندي فروتن خلكي نيشتن كردستان اكثر بخوا آبابه با لي ايرو روج اف دولتانا نا دجمنين منا ام برجوندي خو بفكرم رياليست من دولتا هري مازن هري خورد امريكايا جا امريكا نبا نيف دولتا ما الباشور كردستان نها نبو خلقي نديش يعني نا اوتونومي نزي تشتكتي نبا رجاوای کردستان نیو اوتونومی کسی هی ناس نکریه هیا بخیرا امریکیا بویا لی امگرک برجوندی خو فکرن و استراتژیک زی بفکرن جبوه بانگا من حرتم او لبیدر زی نگوت لی گلک جیان ببیجن جوانن ما گلک تکرن ولاتک تیرا بشین پولیتیکا بکن تکرن سیاست de partiyên siyasî da cih bigirin bibin parlamenter kariyera bikin ew lobîstê me herî başin di van welata ew welatê ku em dibêjin di dîrokê de em dagirker kirin lê ew welatana demokrasî heye niha bi sed hezaran însanê me koçber bûne hatine li vê derê cih daye wan em spasdariya wan dikin gerek em êzî bêjin û ev însanê me xwe pêş ve dibin niha زی بۆ مە قەزەنجەکە و هێوی دکم خوێندانێکن ئەم بێژن زمانێک خۆ بیروانەکەن زارۆکی وان نەبی وان کوردی فێر ببن و ببن پڕکێک نابێنا وڵاتێک تێدا دژین کوردستان از گۆر مێزە دکم ئەوەنا گاوێ دۆستوی زێدە داوێشن لێ ئەم چشکی زعیفن
آنا تمام بلکی وانا زمانده گور برجواندی خو گاو آوید لی امش خان نپرسن ما کرد شاشتی کر ما چما گور فایده وان چکی حرکت نکر ام دائم کسیم پیش خواست سوشتار دکن و ام از بخوا دائم وی نیرینی دلارم امریکا اروپا ندج من امه داگر کریم برلین ترکیه سوریه عراق ایران گرگم ت کسی دن دجمن نگرن ام دو دنیای خورا بکن دوست حتی ام کانبن داگر کری خی رسانت نبکن تو شمیش دال اروپایی اف چند سال بو اب گوتنیت از کارم اینجا بکم راسته او سایه اب 45 ساله از اروپایی جیان دکم و 45 ساله جبو خبات دیاسپورا دا گورخ چاله 45 سال تجربه آنا خورت نیتن آلمانیا دکانی جوارا چه بیجی چه بکن چه نکن حاجه چه هبن خورت ما gerek زوانوی ولات کتیر دجین لآلمانیا وقتا بحث آلمانیا بیم زوان فیری زوان بدم او گله گرینگه خودی کار بن yani کار خلکی بکن یا کار خوب بکن لی کار وان هبه وقتا کار هبه خاطنی هیا و زوان زانبن دری جوان را کرینه لی وقتا کو احتیاجی وان دولتی هبه جبو جیانی دولت او بخوازه او زحمته هم جبو ألمانيا بارة هم جبو وان بارة هم جبو زاروكي وان بارة زاروكي هم فيري كوري بكن يعني زمان دايكي قط زاروك ني بيركن وإمكان هبه وان بشين قرصين كردي آنزي دبستانين كردي زمان خبير ببن زاروكي خو ببن كردستاني برا كردستاني ببينن جبو أسيميلان ببن و جبو كردستاني حوات بكن هر بشیده مساج من جبو جوان کردا یک نقطه اروپایان هاتنه سپاس شبو خبات ایتا ناف جواکا کرد لآلمانیا 40 سال خبات و بلکی جوه بری ویجی زیادتر کارو خبات زور سپاس zaten em kuda darin jî ez dixwazim vî tiştî bêjim navê te wek sponsor xuya dike ev tişta jî yani ne tiştekî piçûk e xwazî pir kes wisa وقت خا پیش تا بدانا تشکی سر کردبونی زده دل خا بیشان دانا و گور خویا دکه جی براستی از هر کو دارم داره که وسط تدبینم کیف من پرخاشت به خویات که تمرو وکی سر کردبونی دل خا دیشینی عزار سپاس بوده و اوقاس بو رپورتاج من زور سپاس مالا تا آوا حتی جارک